namuhla ngicabanga ukuthi lilanga lethu lokuthi sitojabula simathimu sidile lana sesicedzile nekudlala futhi esigodini sidlalile ke ngiphakamisa sponsor kubonga kakhulu Nkosi yami indlela lo siphethe ngayo nathi indlela lesiphethe ngayo emathimu babe sponsor adlalile kube bede umsindo kwababede inkinga lesidibana nato naletinye lebeti khona sikhonile nokuthi sithi sothe sikhone nekubambisana siyikomiti yesigangeni football league lokunye ke lokwentekile siyacela kuye babe sponsor chairman ukuthi angasilahli ngoba sidlalisile emateam ethu langu12 lamateam ethu langu12 yinye yawo lokungumhlane ihambile yayosimelela ka Super League yayodlala ama playoffs noma ke ifike yehluleka babe sponsor kufike iqualify lebekungacali futhi naloko ukuthi ihambe sikhokhe iteam singusigangeni ibuye itodlala ngala kuma playoffs nenzethe ike yahamba nayo yaphindze yabuya lokusho ukuthi esigangeni nje lokunenge lekusafune sikulungise simathimu nekuphindze sibaphathi bemateam lokho ukuthi silungiseni baphathi simane sibe neteam letakhona kusimelela ingabi yinye ngoba ikhona yinye lesimelele ka Super League ngiphakamise ke nekubonga ke ku committee le dlalisa yona lebhola lenginayo lena esigodini lokuthi ikhonile lokuthi noma kulukhuni noma kumnanzi ibe kanye nathi sibe kanye nayo nebaphathi bonke ke ngiyabonga futhi ngiyababona lana bakhona baphelele basibambisile sikomiti nesiyacela futhi siyafisa lokuthi angasilahli sponsor wethu chairman siyacela nendvuna yenkundla nayo ingasilahli iqhubeke ibe nathi ngoba ngicabanga ukuthi kufanele siyolungisa simateam sitokhona kubuya sidlale phindze sikhone nekhokha emateam latakhona yokosimelela lephambili cishe ngakimi ngiyanemukela nonke endlini ngimukele nesponsor sethu nebaphathi labakhona la ngicabanga ukuthi sengilo lelanga lelihle lesibe sitolo siligadzile futhi ke sithembe ukuthi phela sponsor wethu angasilahli solo ngiyabuyela lapho angasilahli man setithi sebasilahlile bo sponsor kakhulu manje senginako lokwesaba ukuthi namuhla kungenteka kube utabe uyasilahla ngicela ke futhi sitiphathe kahle ke sponsor ke futhi ke lokunye maphathi bemateam sengibuya kini la kuthandzako uyathandza ukuthi leti godzini ngoba afaka yena sponsor Richard team simbambise phela kuletinyosi naleti mililo lesishisako le sake sakuzama nje ukuthi nakweteka kusho umlilo sifune sihambeni siyocima lo mlilo bantu babakethu ungaze kusuke bona baka Montiki bete batocima kanususwe ngithi ngoba umlilo loshisa lamahlathi lesakhe ngakiwo letigodzini ngulo mlilo lochamuka lamakhaya akusuko losuka lengekhathi nalo budlabha ke bethu ngiyathemba lana nje kunemajaha impela la ngakhona ukuthi yathi na usuku umlilo basibefika bakhanze siuzama noma ushisana nje siuzame ngoba sisete letinto tekucima but ke sponsor ngicabanga ukuthi ngalenye ilanga uyawusibekela noma enkundleni lokho kwecima utothi na kusho umlilo sithathela simane siuthi lo mlilo lapha kungaze uhambe uyongena khona lenkampaneni ngoba lokutasenda ukuthi nakusasa nanini sponsor fake le mali yakhe lenengangaka uloko ukuthi simbambise singagangi lokushisa lemahlathini ngoba kuphila umndeni wethu kuphila abantu bethu kuphila sonke sive